Marieto yako ambita wa Pastor Jack Mwenda imbonoki na ingushokiria Murungu nkatho na ntuba wega na umbani bwa wende ne maisha yakwa kuma ndamenyana na Mwathani na etitana mbere kuthithia manto amanene maisha ene yakwa na imbonete indita kumo kumi wita kumi bongi ningua ni boya kabisa no ntuba TV ya Wero TV no ntuba kongwa togeni nikenda ngatomeria roteto rwa Murungu na inkua eni level enjaro na nebu ntongwenda utomeria roteto rokua viwango ka wite kiwango kingi kuitia kiwango kiwango kuitia kiwango kwina viwango mwanya kwina kiwango kia nthi na kwina kiwango kia atiate na kwina kiwango kia kurauru kwina ntubara bethera bathomi itha kithani kithomo kia basic education kwina kithomo ntura tukwana kia system yetu ya thirikari ya Kenya kwina primary kwina secondary na kwina university tuwe ni viwango na nyande ene maisha orato kuona kwina viwango mwanya mwanya vya mathomo kinyande ene maisha kwina viwango mwanya mwanya na ruarende enda kwaria nju ukurukira kiwango de viwango bila bioneka ene ya manto ya Murungu kana kiri atumishi ba Murungu kana kiri antu bonde barabonokete bakamenyana na Murungu kwina viwango mwanya mwanya na ontobora gwenda ko owata ntukweru arene ati ndira Murungu akwendo wikia kiwango kingi ngakweleza manto mwanya mwanya muntu rira akenda weta kuma class 8 eta form 1 au mara kiwango kia primary eta kiwango ne kia secondary ne na suo kierio na kierikire ikyo kimanisha kithira aita kiwango kira kana karimeni kiwango kira muntu akinya secondary athoma akinya form 4 akerua kierio kierikire ikyo kimakana sikithira muntu uyo akauma kiwango ne kia secondary ete kiwango ne kia university kwa wende kwina viwango mwanya mwanya na ndene kinye maisha ya Mukristo kwina viwango vira Murungu areta ndene maisha yetu na konde nda kwaria rira uri akwe wite kiwango kingi manto yara yakarika kana ya Mwathani ari akwe kukurithirio ntubo yaro kwina manto yakarika maisha ene yaku kwina untu ukulukira baba inge batila kumenya ne onto bakulukira ontobo baba inge batila kumenya ne onto kwina kulunsaniro kwa ina fulani kana onto manto ya ukara ya wita yakithuka ende kwina ontobo mkwenda omenya kwina viwango mwanya mwanya na ontobo mbere branco enda omenya ni ati Biblia retora yukunira Isaia 43 kamustari ka 18 eriwa olwa ne manto ya karaya ukatora kiyara yakulukire tegera wone ninkuthithia ontobo yaro na thayu ni bwanjiretie nikaote obona ninkubwithia njira Rwanda kinya migro yaroe na arakomu kwa ndene ya maisha ya okirua rira ukulukira viwango ontobora obati komenya ni ate rira ukulukira ore akwe okira uma level fulani kuna kukaukiwa kwena komo kwena omo ukulukira kinya ndene ministry ukona yakakotena breakthrough na leo Biblia kawa kenda batu tuelewa na tumenya yara Mwathani akwenda no mwanga tolo imando yonde atokulukirite amarito leo kaolo ni mandere okulukirite amarito Murungu awika kiwango kingi ontobrabo karekarira ore akwe weta kiwango neke yaro kana ria ore duration ne witia ontone bo yaro wake kirundu no kulukira dryness o mobo yaro kwatuka oribwa yaka manto yonde yaomi na ibu onto Biblia kuwa kamustari ka 18 forget the former things olone manto yara yakaraya na Biblia ne kuwa kamustari na kaunde au at I am making away in the desert Mwathani na kubwethia njira ndene Rwanda ne kwethwa ndene Rwanda no uri njira wa Asia ndore akwe ukulukira uite kiwango kiyaro no ukulukira rejection ni kurewa wakulukira kurewa wakulukira manto ya kuibore wengwa kwatuka waita kuniko kuibwa everything is as rejected you okwenda watakira anto kaibwa wate okwenda ni mbie tomi nikakuru ntubunge bo yaro lebo ngio okwenda witia no kulukire financial constraint
kana wakulukira crisis ya kimbesha watu kambesha oreria kuria mbesha sika watu kote kuona wakaukiwa na ndene ya antu au no tile komenya ni bibi okarika ne kiwango kenge ke yaro kira mwathani akwenda witia na idare ya mwathani akwenda kururia mirango eme yaro manto no yakare yakaya omete kugwena kukirua kungi gutekwa kawaida kura kweyana ciana antu bara bonthe betana mbere kwirigira Murungu kinyara bakuona manto ya itete buboe na kwa ndenda kwaria manto yara yakarika number 1 leo ya kweweta kiwango ne ke yaro burobati kuthithia ne atia kare Murungu ara kuukiria 1 forget the former things ulone manto yayo ndo thitie ulone makosa ra thithirie oro ukakara ukelela siate utebuino ndo babro thitherie ulone manto yau ne kenda Murungu athithia onto bonge bo yaro ulone aibwere kolokete ulone ya ondera wa kolokere ya marito yara yomba kwiria Murungu ate aitania owe onto bonge bo yaile etekia na weregere kuma kere Murungu omenye Murungu no okira sianto Murungu no omba okiria ketho aruare no kuona faida ya mbesa inini Murungu akenda wethro kiando millions no wa okiria level neu okakuthwa ningoene wore maybe ori undumia anto bakai kana wateja baku ne bakai na no kwenda Murungu ako extend no mwanka wete na mbere omwetekia ni kwethra brabete kasia Murungu Biblia eriwa bateso kairo nindao kwau etekia Murungu no mweregere bone buonto bwaya ile bura obati kuthithia ndira uri akue weta level ne enjaro onto bwaya thatu alelia manto yakonie wageru kana wethra we muntu kuthithia manto ira mea manto ira yakuweria Murungu ndira uri akue okakutha no kwenda witia level ne enjaro anjeria kuthithia manto ya mea ketho tera desunsigie komikanisene anjeria kurita kethro otera takiewa amberia korita thithia manto amea good things attracting good things okakuthithia manto amea ukona manto ya mea kwa anjire kuthithia manto ya mea ikenda Murungu o attract o Murungu wingi andene ku na leo Murungu boka ingi andene ku ukona manto yange ate ya kawaida mwathani akuthithia ne kendo akoloka level ne enjaro Biblia ri wandene ya ukuria Timotheo ya yele kama chapter 2 kwanjeria 19 ekawa Murungu na ishe baraba ibawe na kwaurira ukathithia manto ya mea na weta ni no thiatire wageru ukakusio Murungu bwe yakire owe na leo Murungu buke yakire owe bwa okeria bukurita maisha ya nthe buitithia level nenge kune bwo ntoto kwa okerua kwita level nenge njaro onto bonge baraba atikuthithia akenda weta level ne njaro boyana ni uirererie wire mwathani ni kwenda okakutha wotere ana na maisha ya kuria kitha ni maisha ya wasia mbesa wethe ni maisha ya usumbuka uwa ni kuria nayo na uirereria maisha yange ya mayaro rero kairereria maisha yange ya mayaro mwathani ageta na mbere kuukiria na kira kairereria Biblia riwa God will meet the desires of your heart. Murungu akatirimana na mairereria ya nkoro eku. Kwa hiyo uketa na mbele kuirereria, uketa na mbele kondisaya. Ukaya na Murungu akuthithiria na ore desire yo na kuromba. Ukera Murungu ntethia, Murungu mbonekanira, ukairereria yo eteko makania ni mbio ukolokera. Rero kairereria bro kairereria Murungu akuthithiria buo. Onto bonge boya tano rira okwenda Murungu aokeria burobati kuthithia obati kujokia kanya okona Biblia eriwa ndene ukura Jeremia 1 kwanjirika musari ge 11 Murungu arera nthombewe elelelie na rero kuraya kurakona niko Murungu akamuthania inkwenda okwira kinya owe ukia kwetha no kwenda Murungu aokeria ukia kwetha no kwenda kuona kuraya no kwenda Murungu aokeria witie level nenge amberia kuona wetekio wethra wena wetekio ketha ne nyumba kwenda woka anjeria kuona nyumbera anjeria kuona uri level nera kwenda Murungu akwendia amberia kuona undumeku etumikaira ntubara kwenda okuirereria
na yaroko na murungu akombethia boya tandatu ni wanjirie kumbura kana wanjirie kuua kwena inya kire mandara ya uma kanwene geto akiakuwa otiomba akiakuwa okaomba akiakuwa wasindwa kwa manto ya mea kinya kithone kire ana baku batharime wabeta marieto ya mae wa mwana ku ni engineer mwete daktari mwete lawyer mwete marieto ya mea ya biro kwenda kwena inya ke mantera ya umaroro menero aku aria manto ya ina kitharimo kinya kire anto bange daga kwaria manto ya mae anto bange kithano kwenda murungu aokiria aria manto ya mea yakoni kinya anto baku tharima romero aku karo tueke niro kutharima ne ontorero karia manto ya mea ya osokera na reo karia ya mae no ya osokere kwa yokia kanya otumere romero aku bobwea wanjerie kuwa kitha wore murito skuru no kwenda murungu akwa grade embea witial grade nenge era murungu windenda grade A ndenda grade B na anjeria weta ya muntu wena grade era kithori riria weta university anjeria weta ya muntu university kithori riria murungu okiria ngoe ku itia level nenge sionere level neu aria manto ya mea ya ngoera kurita aria manto ya mea ya kinya responsibility ro ei anto barabeta bakera se manto ya mae ya anto arabare murungu na thura nebo na kwa murungu no athura akwa mtu na tore level neu lakini leo kayokia kanya otukua manto ya mea okaria manto ya mea ya ngoe ku okawa biashara kwa nembea okoa kanisa eto nembea okoa pastor ku no mwea okaria manto ya mea manto ya mea ya toma witi level nenge na kwa ukawiritane ya mukristo ya mto wisie murungu kwaria manto ya mea yara ya gatoma witi level nenge onto boya bonge brankwenda gukwira kwa mwanja kenda witi level nenge onto bonge yokia atua take action yokia atua rao kete kia kenore ko yokia atua manto no yare okarika Biblia eriwa ana ba Israeli ndene ya ukura Joshua ithandatu kamusare kambere othome story eu ana ba Israeli barerwa bathiolonke Jericho maita mwanja na kwaurira bayukirie atarie ba etakuthithia bra murungu auite bathiolonka maita mwanja thingo cia Jericho ne ciawire no ndo bakwithirwa ni bathiatire bra murungu auite na barayukia etaria barayokia onto braba bothithia mundora wiba sorote tora murungu na akarothithia akarodhiatela akaroetekia akatharimwa na akona matokeo ya mea kuneka ngokwira araonde ori wembo na aruare etothikerie bra murungu okwira no bothithie kinyoke akwitha bwekara o a bra murungu awite na mani arerwa eta wi arokiro ene maita mwanja burakara onto bwa lakini onto bro kone akabore onto bwa nibuo bwena inya nibuo kareta solution na kwa ukenda witia level nenge inyoke akothwa wore muritoa no mwanko yoki action wanjirie kuthoma kukologera kuthoma murungu yakurure anjira mwana biashara oke akothwa wekira wokiwa ondairiria kurura biashara ori okiwa au kuwa ake koteto mamanto ya kareka yokia action eta wanjerie kuthithia biashara inyetho nengirie mwe eta neo uratu nyasukuma amberia kwendia no kolokera action iroka yokia ukona murungu kwa uo kenda kwitia level nenge kinyoke akuthane ndene company ku kana ndene ya ngwira kurita thwanie no yokia action yonto broka thwaniria ketha ni kweta advertise interview yaku okaria abi au ote okamenya no wetho interview na bibia lakini ote mtu okamenya leo oketha ote yokiataria na kwa ukienda kufanikiwa no mwanko yokie action Biblia eretwira ndene ya ukuria anene ya iyele mwanja kwanjeri ithatu mwanka ithanthatu anene ya iyele mwanja kwanjeria ithatu mwanka mwanja Biblia eretwa ne kwari na ntobana barabari na murimo ya motiri ne batengi batengwa ne family sio
batengwa ni antu bo nonto ibare amurimo yoyo are contagious na antu baraba kore yampara na yampara yere Israeli antu baraba anjeri oteseka iro beranire atire twakara ande ato akua na tosoka nara to akua nonto kwena mpara kire Israeli lakini kire kampu ya antu bawe to aremia kwena bia kora na bia konyua na bai na into bibinge ende anto atoria atokua kabanga toete na Murungu nwere aonere baweteke Murungu na ba mwako jokia atua ya kumara au kinyoke akodho metoko na digiri PhD na beyond lakini oke akodho teta kuria ngoe bibili eri woro ringaringa erwa nuoru urairwa na kwa u roka yokia ataria kwambeka family ku ekolokera thina fulani kwambeka we thina fulani no ndoba kwethro tayo kietaria ruare yo kietaria we to thithi onto fulani na broka thithio kona Murungu kirebuo thikera brango kwera ntukweru are rokete kya Murungu no yo kietaria na uwe Murungu baba mbonekanira nikenanga yo kiatua atue ewo meyokia okona Murungu gukwera manto mwanja yara yatuma ukirua ya yatuma weta level engenjaro lakini kwena bomo babo sindete yange yonde kendo kinya weta level nenjaro no mwanka withiro wonokete eunio ere ya mbere owatanithitu na Murungu oke akuthura wote onoki ore okeria mejiene na kuonoka nimbi kuonoka ni wete kia Yesu Kristo au ngumandene nkoro eku wa mwera wore mwejia na no thithite manto amengi ate mwiretie no kete kia kuchenjia no kwa kumaru are Yesu no endereva maisha yakwa no wambete tha ciantuko cionthe ukaita akora kumweria ukathithia yara yo mweria ukathoma ruteto rwawe ukathithia bra ruteto ruwite riu gukethra kwena kuonekana kwa wita na mbere kwa ukirua kuran kwanje kwarendia ni ukirua kwa Mukristo uroreketie kuonoka kwombe kore awu tonoka no gokwa nkonoka royo konoka ntuko wenge nikangwenda kwira ntuko ne ruare amurungu akayore aure omwira ne ontotronoka kwa wende nango koromba kaiteneka oke akothore antone au no tamberia Yesu tamwatha ndene ya maisha yaku na no kuirereria kwita level nenge maisha sokere romba re nyume kwa huwa mwathani Yesu kuyakire owe kuma ntukweru are ninkuonoka unkuma nkorone kwa na kuma ntukweru are ngautorera ngakoweria ande karieto yakwa yuku nere moyo mwathani nkuonoka na ngautumikira ntuko ciakwa cionthe rieto nere Yesu Kristo amen angwerera kuonoka na romba riu kwina mantu yaro bati kuthithia wa mbere uthome ruteto rwa Murungu ruteto rwa Murungu ni ruto moya itana beno akora kikirundu boya ile wanjerie weta kanisene wete kanisera kumenya ena kirundu ngai era kumenya Murungu akaita na mbere utongoria kumumenya nkoroki na boya thato abuo etana sina anto bara kumenya ne baishie Murungu boyana era bara asore baku okuonoka bere ritoko yekerebo eta kanisene oritoko ye boyatano anjeria kuromba Murungu ontuko cionthe na kuthoma ruteto rwawe baba rietonera Yesu Kristo ningo cokeria nkatho nikwitha wore Murungu no tonge wana yawe ukia mwako na giteo ninkuromba no ntobo muntu wende ora ombona mwathani kamutharime ora wende owitekiria Jehova tawala maisha yawe umutongorie ntuko ciawe cionthe na wete na mbere kumurethia nikenda mwathani ukatokeria kuma kire level era turi ninkuromba rieto nere Yesu Kristo kwe baraba kwiriria gukirwa ba ora kwe baraba kwiriria kuringirwa biama ninkwaria biama rieto nere Yesu Kristo ndene family yaku ndene mucio yaku ndene ngoe yaku ndene mathomo yaku reka Ngai atonyere reka Murungu onekonya na Ngai akona kanya aukiria Jehova inkuromba no ntwa wero TV eta na mbere oba ukiria eta na mbere oba iriera eta na mbere mwathani obaitethia inyabo biwango oba ukiria kiwango kenge itokuwa ne bwana ntoba kiwango ke lakini tokerie kiwango kenge rietonera Yesu Kristo twaromba na twa amen amen.